Nuyama. I about that happy birthday and confirm. And for BB, I would do better than that. Yeah, happy birthday. Coming up next on the show, all the top stories, major stories. Go work out, turning in a crowd one up pay. And Shraba could do some maybe an pay what's not say. For the Kuwaka Tambo was one with the Abana person up also. What the Nina Baba was summative for an pay. Shraba could do some maybe a crowd one up pay. What the Kuwaka Tambo was one or whatever. 106.9 and that's what Obia. So ko wakrata mo bosona anapay the brown newspaper review segment of ebrenie inshraba kwajo samebi anapay what na say yere ko newspaper review no mo ni shiraba kwajo samebi no din semere ko swaba ofie money life ye ba ma for money headlines no about my mind politics sports me entertainment and so go just sami be them my what you newspaper review on DLFM 106.9 Anidaso Wɔhɔ my Obia you can cray every morning time from Ghana to the world getting some breaking stories getting fun to hope sharp analysis take a sapa binso wake up Ghana time to know go just sami be newspaper review every morning DLFM 106.9 Anidaso Wɔhɔ my Obia tune in every morning don't be late so DLFM yeah what here my newspaper review Winshiraba kojo samibi with Winshiraba kojo samibi anape watina semehwe na fe mema kojo akwaba kojo good morning. Yeah, good morning, Brakobra. And I pay what to say. Yeah, me I don't meet your paw. You didn't yanko pass. What's your paw? What's your paw? Not just say, what pussy swap or swa. Sure. Bibia eko ye pa. Sure. And then that's you kwada. It's a beautiful Wednesday morning. Yeah, sure. And then June 3rd. Yeah. And 11 years in here. Uyeni atwanchem isi ye. Our circle. Na chetie for na fe ye be din komo pa.
Brako brame na se na yemfa na se manya nkopon e won hweso pa ne hubabra ode ahwe yen so ne nso wabo ye ho ban na yeda sa awufo ne yeso na basa kesi ne kitaye yekesa na se na yi ne tuntum ene yede ma okesi ene ochi yetiefo mu tiefo achichi ne benche nyina yechi omu nyina order information centers yechi omu nyina express for VIP ne ahyenka for trotro ene ade hye nyina na pomafo edwumade ne yekesa nkopon hyira wo mu na onte nani emfa nkyere wo dio aya anapay ubrenie ko wakrata mo boso no wode ba na medi kan ka se ene exactly 11 years we ni atrenche meto o my Ghana golf filling station wo Kwame Nkrumah circle ene nimfishia baako du baako a asemi esiye sure ene ade a ya papa wona wo hwere wona japade wona wo hwere wona dehye wona asemi efa wo ho no yenka won ya wode but as wo man yesuo mu ade anasi yesuo mu ade fa ko wakrata mo boso no fabrity for Black Obra no pay me na se na ya me yetiefo nyina kwaba emfa mako akata mboso dwumadie so DLFM 106.9 Obia kasa fidi eda ha no pay no yese Yankopon wonte na anim no mfa nkyerɛ na onye okese pa anopay ko akata hodo no ni nyina ba nti yebeto yebo ase na yatutu no asrane abasa na wahu ensem ahodo a esoso na wai na ebai tra ekoso o mayi mu a ko akata hodo no aboabo no ede abamontene ena mesra ko akata ne mu nsem na aba ne yede no yeto yembo ase na etutu na asrane abasa bena headlines na ebo so anopay ede amon wahu de ekɔ ne de ba ɛwɔ manyim ɛna afi nso ama ahodo a etwa ye ho ehia na yenhye ko akata mboso na se anopay na yemfamfri the source ko akata no ede aba na asamade abani okirema anti LGBTQI+ bill surface setback speaker direct review enti ubehu eye omai Ghana ye mehye bedwam acha mehene oniminyamfo Sumana Kingsford Babin mfoni da hanam na wiase nyina nim se wokwatwere kronkrom a emene bi atwam ade ba ko a ema Sodom eni Gomora krodua no twidi ya mpon Nyankopon ema abofo digya koto mu hye ni nyina ne se na oba ene ne nyonko oba eya ware de na wonom ekompem akwakwada ede wonom nsa ene yefa hyehye fa wo won na be man so sebe de togase hwe ne nyonko be manim na be sebe bia ne nyonko be ma eja ne nan wudidi afa cheme oja ne nan fa na kobra na echirim se honom ena ne kondo se obitimi eno no aye awalede a one ne ebeda na one na wade na ye nyina ye nim se twere konkrokra ka o mebusem homa ne se se de tie no enipa kwan sebe eda be ma kwan de woba ho na ewie mu ekwan so da honom de masebe emwa ene no ma edie ba ne se ne sebe nipa atwede ya mpon Yankopon abo se ne suru ne ban ne se so utumi ka kire wo ho se woni oba a wo ye oba woni onyonko ba beda na oba man so ne nyonko obele man so etimi awade eno ene ho sensem ne ade a ene ye wo kwa abrofo man so e kwaso pam na sa sensem gbe na man ga na mpanifo ahodo ka bi esoma ahodo na nanoma trenkonwa Obia ka bi echiremu a na ede ne yehuni sɛ yɛte ɔmanyim efitiri agya no mo penso bɛpempempenso a yɛwɔ mu yi yɛnyina yɛnim kwanya atwede ampɔn Nyankopɔn ɛbɔ ɔba na ɔka kyerɛ ɔba sɛ ɔba bɛyi nsanya bosome nkron na wate fifiri a ɛno akyi ɔbɛwo bɛma nso bɛyɛ adwumaden ɛsɛm fifiri na ɔbɛma no ne ho kafoɔ sasoboafoɔ ɛne ɔba enti na atwede ampɔn Nyankopɔn ba ɔbɔ Adam wie na ɔyɛ Hawa eka ne hom enti eba ne se ne yete o me ne nipa bi si yenya wonom wo mankasa de wo musisi wo mankasa de wo mopa ti de o mpe na o mbeye enti ohunu nyonko be ma no hu se ne ho ye ne fa o se me pe no mewa no ohunu nyonko oba na ho ye ne fa o se me nyonko oba na so wa na mpe be ma me mfa ne nya hwem ene ekoso am
ɛno nti Ghana for kasa no ekopie o man Ghana meshi bedwafo asum ma wonom ehu sɛ yo pempen so yadi so man yentimi ntina o man nyim saa keke na yenjai bani pa bi amfa ne pɛ emfa nya de opɛ efri sɛ eye musuo nti na twide ya mponyankopɔn twenkɔkɔ de edi ho adanse sɛ okotwa agya de kɔto Sodom and Gomorrah eye ade a eye ade sɛ yankopɔn so kora ne senti o man yentimi ntina se mani pa bi adufuro pɛ enkɔfa musuo ma o man yi so nti ye kwa akɔyɛ mmra na ja abedi dwuma sonko ne nipa bi a wo ye oba na ono nyonko oba betena sɛ one ne beta na ono nyonko be ma ne betena sɛ obewa no de na o man Ghana mmara foforo mo yi nom ensi wo ho kwan ne no ene mmara yi ne anya sem kuma abanda de twam apen so na mo ye mmara kɔto hɔ no ma nye preto sa mmara ye ntimi ampa se mmara na me ye dwuma ma yi na no na no fia de twam ma hye bedwa kɔ asetena na asetena ne mu no ene ho abubu kɔ so na dom kase ne kyirim sɛ mmara no sisi no o ma hunu sɛ sections bi wo ma sade yete ne be ha dwan enti nyaade be ha be tete o man dodo ewura enti eso mo yam nsakire mu kakra eno mu yi bi fifiri mu a yi bebre na fifiri mu ase no na be ha o man enti o mo mpene na ja o mo se be bia do ne ye ketegwese nya dodo ewura edi mu prekope enti ese wo na mo de o mo sa hye ase na mra na ye gitum na be ye mra prekope wo man yim de aka ne se be ko pie Ghana ma mpene yem papa John Dramani Mahama nim no de ne nsaten ahye ase na be ye mra wo man yim na dom kuma no conference ntwerefo nhye mu kirim sɛ saa mra na emese bedwafo dom kese na gya tum no mo mpene so ne mpere so kyena efri sɛ emre dodo na ebɛbɔ nipa ho ban na nipa wono betu na mabɔ ne bɛyɛ nsa na hona asotwe mu ɔden akwama mo yiri nyina frim enti eba ne sane mo mra na akoyɛ hetu sa tentehuru ekodi dwuma bi a entimi nyeye ne senti ɔmo mpene so ne mpene so kyena kram nanso dom kese ne kan sɛ de ɔmo aka na no maka eno na bɛyɛ adwuma na no na mahye badwuma kyame hene na watu kwan enti onimnyamfo Kings for the Babin endrada friends ntwerefo nhye mu kirim sɛ emra na ana no fiada mahye badwafo kwagye tu mu no obesere wonom nsan fa mra mbeto mahye badwam bio na mra we yade ba ko a Ghana man ye ne huku hu ye pa wiase amansan nyina so de omani kotu awu sɛ ehwe oman ne senti entumi ma sɛ dom kase nko a kwagye atum sɛ mra no wo mo patwintwina atwan wo mo dɔɔso nti wo mo agye atum ti no anipa hodo waka dom kuma de mo mfa nya hwe efin so mra na omo so magya tumu no Ghana fo nyina takyire ana se de dom kase ne guto pena na omaye de senti ne on tiase ne ntiase kyena mo san fa mra na beto mahye badwam na wono mu nyina santena se ente ho pentenkwa emobo hu an ko hunu se ba bia duro no o ma Ghana nyina gya tum se mra ne se de tie nyina ye peye takyire ente mo mfa nkono mampani fa ne saten ahye ase ana se ye besa ye mu sakyire mu bio edi be ka ho ye yibia frim ana se sen etemi kese de mra no a face setback ebesa akoda mahye badwam bio na wo masan bubu ho na yahwe bia susan ede bodo ho no befa de ze ne de saa antigebe ne ho sensem de aye nsem pi wasansan na chi ebesa akọ parliament na wo masan atena so ho nsem na no pay no yade mu nkyire mu esmane asema eso pa the source ku akata no ede ba ebeto edwa na yeto so akoyanim a IMF bosia oswafo hwe oman sika sem so Dr. Kesa atoba forsen ede batu dwa se Ghana ya hoboa ede nhyehyɛ pa egu akwan mu nte no ya nsan enhaye ho emfa ye kura ne ye boto enkonkoye lelasula la manfo man so enkwaje bosia momomfa wo ha won ntensa bi metue so enkyere de yenye wo manyi mu no sansensem wei oniminyamfo kodwo opon enkroma akane oswafo no me na ohwe eye nkitahudie so no kura enso ye ofo ase ayire bi mahye bedwani etiremu a yamfanto dom kase na afin so abanya nim sei mu kirem sei IMF yankwaji bio esikasem ye nanso bi sem se enne Ghana mebunu no adwuma na mokasa no ma wo no wahemfa sa Ghana sikamsem yampa eba ne sen na oman mebunu nya adwuma ye ne senti wo kirem asa IMF na yanko biom na eye worthless sabi mfa so bia ne so di ma oman yankwankwaje bosia na se still yentumi mfa mebunu adwuma mu nya adwuma nya dia na so mfa so ne senti onde o kirem a yankwaje bosia nanso still no oman yeda sote yen ebi sidima no pen kuakrata edin daso eye the source kuakrata no odimu amanebo aba abeto edwa katafa to so mienu ena odi nsemi edeba ebeto udwa na sanso na yem papa Julius oniminyamfo Debra ono na ye oman ye chief of staff na nefoni da hanom ne kuakrata na ebo amane sei Chief of Staff yem papa Julius Debra make say no gwabo apostle kwadwo safo kantanka baso pa
se sompa obesom ma Ghana no abanya ni aso se ode ne ho ya agide ama wiase nyina ne bode mbo enam fidudwuma so no ene abefo kwan dwumadie no aton man Ghana din e de ekọ ekirichirichirichiri a ono no nipa ba ko a otumi ye television ekesamfoni a wugina ho ma bọ nsem na so ubom na adum chesemfire mum ntum oye bi na champi wo kuruma papa yi waya ade pa ntene oni ho no mu no obọ na baso ne hyehye pa ne sapa watwa to ho ede ama omanya ehun sensem yam papa Julius Debra ede abasobode kese pa ede ama delete apostle safo kwadwo kantanka no pai ko krata ede da so ye disos ede ho ensem eba ebeto edwam ye free disos na ye fia ni fanchire mu wo the news center ko krata no pai ono so de ensem ni bi ode aba beto dwa pa na obo no homla ne say detail driven news no de abai na asama so pa ede ko krata na nimu no ubehunu Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama Mfoni edenemu na ko krata no asema wokani osi anti LGBTQI+ bill far from becoming law o jiremu a Ghana mampeni jiremu a samre ya na ne beto dwase fiade se o magya tumo no oni ehunu se ne na so kwa wapa se bi obi a utu kwan free nkran no wakotamale na wonante na akro wo bedu na waje ho gina o kiremu a ba se badwafo o kiremu so mo apase mla no magya tum de nanso ono nani suo ne na kache de elmana djuma ho pa se o motenase no mbobo hu ye pa kwa kire te ho mpenten kwa afifi mu amum hu ne se we de nani ase nyina ye fekọ ansa no no mampeni ankasa tumi de nsaftia de ahyase se ya de mo akoya na rasta we o mahye bedwom ne de so no mampeni pa se Ghana mampeni magya tum preko peksa de enya adwuma afi na se bedu nani mu mpa obeto no bo ase na nkaja wa hwehwe mu hu ne se mra ye dimu na so wie mpa eno kurachi no bibichi na adwon besan de akodane Council of State wo so hwehwe mbi de abo mampeni no matu ne hofo eno kura nza no mampeni se bibi wo ma ese mase badwafo san ya obesan de back to parliament ene back to the sender na masan hwehwe mbi ansa na asamba indizade ye hunu so ya pass ya gya tumu ne de adwuma e wo ho no so pa dizeze ne de wachete se mo se ma pass nanso se be ye mra sisi ne de ne na so kwa no ebi wo mpa ano pai e ho nsensa betodwa e wo the news center e ho nsem ne bio no nyase mo wakra yakuya ni mo na yenkopie mu e wo the Ghanaian publisher de aba the Ghanaian publisher ensemo de ba ye nie Ochirema, this is a witch hunt. NDC man films over hotel demolition. Etimika said the opinion idin ede Kobi Mensa chirem say ni hotel kesiye bia wo si ni kama. Ono kura mponka last kwa kwa prema shebe bia kunwa. E NDC amanyu creating. Into NDC ni mama papa au dintintiman awa mayokunim. Nana ni insu etototo ni ade ni insu yire ekosu wonkran hai ana mu kirem se ni hotel ba ko ablekuma ni potem ho no ma je se o mu kirem se kwen ofa so ekosi dan na kura no wanya hutumi krata FM free assembly nchen eno wachi nso bebia wakosi edan ne de asini so ya biaya nsu to ho ne tenefa enti ebesi nsu kwan enti eba ne sa nsu no be yida fa amanfo ase o magya pade o no mafie na nipa nkwa e de beso esem eno na mense ne kububu atu agu a opani kirem se we de okita permita emra pa kwan so no fa so gi asasi bebia wasi dan ya duru na sabi ni hu eye nipa bia hikeke e wo mense nim amanyukuo ni mpanimfo mo ye nisifuo ni bi a ono wankasa ye na manyukuo no ni hu hikeke nti no enipa bia asode tia no abaye huriye besini widim abetwene muja eye ne ye pa eye ne yankasa se ono wankasa ye amanyukuo ba mapa na wafa mara kwan so age na asase ode ye ne japade na wafa mebuna adwuma na eye mo ya eye mo hinti no makwa akwadwira tuagu ano pay senior man Kobi Mensa bobna eye ne ye pa se kwen omde na afa so no na ni abere se krodom ai se koto muja na ni abere pa ano pay katafata sumi no the Ghanaian publisher ede ho nsem
aba abeto dwa anopa yi nyasem kuma kra na abronye sie nyina yenimu no yam papa bafo ne nsensem ya na wonu mu kirem say judge issues 14-day filing order nyasem kuma nefuwa 29 tem omo hwe say onfo na dance fo mra onpe ne lawyers bibia mu aboa na amogusu ye hu hyehye obekọ court pe no makwa tena asem no to say sabi mpeninsi wa no wade sesen fa ntwara su nti oman wo mra na ono watumi ebuga na mra so de ne pe akon kan sama ijambom nsama etumi ehye wo man de tumi gu nipa bi asabi omo bobere pa wo man mu hu fin no omo nte ase nti oman na nefu adu 14 days so mbe issue filing order na ja oba be bia asusan de bodo ho no befa ede ato san sensem no emu nyasem kuma kra na the new publisher de aba na wo kirim say na napai no ko aka tene ni mu no ko aka tene ni mu afi o hwa min sabe nkuma dom kase o mahye bedwam wonu ba no dini oniminyamfo mahama ayale gamfo ni da sanso na mahye bedwam acha me he oniminyamfo right honorable Kingsford Sumana aban papen fo ni da hanom na sama ben ye mu kirima leader versus speaker enyasem kuma dom kase o mahye bedwam ba no dini ene o man Ghana mahye bedwam acha me he chese aya asemo omu kiremi say nothing to reconsider. The speaker cannot in any way reverse what has happened. What has happened. Just a jonko. Mashebe maswa bruta. Anani oba ne bema ne na yemu basa ne ma ye musu o men yesi yempe humre ya eto dwa mashebe dwa na no fie de twemi. Ena dom kase ba no tin oni minyamfo mahama real ga kiremi say emra na omukọ mahye bedwam ekwai nate ye no emra na omukọ gitum no eye papa ni bia wenye enye I mean nwura dudu wura eye we ye kete wese wo ma to ombo ase ena wono mu de o mani kotu awisie ahwehwem na ni mu nyina so no so fekọ ase Obia obeya bekwan na ode abasi jaso na ode agu abewodurum awo ne kama owia na ode aguso ne yemu na wafa ne bo no de asifom kama na ode agum na ode nsu agusu no wasonim owia na de wopede ya nkwan na ekobo num na de aka ye nwewa ene mefi no ato agu baabi ose saa na wonom ye mra no moto mbo se sone so kama ha obia ne akire enti de omaye na omaye what is written is written, the law is the law de okanyina ni se mra na omakotintim agu ho ne de machebaju macha amehene wudi gali gram mpo se okoti gali gram rampo sa graba akon ana sen obo ntumi sesa ne da de omaye no maye wie de omaye no maye wie emra ne de no no mapase no mokọ ahie ba himpo mo ye den kra mra no omuntumi sesa no manzo akwaya asem fofra sesi no sesi ne yetie machebaju macha amehene ana se dom kase machebaju mpa no ndisi akwaje tan wo ho no ma enya asem wo ani so ho nsam aso ano pai the new publisher ko akata no ede won sensem aba dom kase ba no dini de ye betim anase ma se badwuma cha me hene de no ene be ye adwuma emre ne na ene be kire mpani se sabe etwewe ye nworo ya ye mpam ho danta enti ye nyai ne hwe ba bia hu sunsuan so no ebe kwa kwesi enye no ekire din na mami bi ne ba ana posifu ache wonom ne nyina ne say mami ne ba yatumi akonspire omagye omumienu aka bom ana wonom akum onu ankasa ne kunu a waya ne ho ade a enya mpona ana mami ne ba na ya adwen kro ana matumi akum omankasa mami akunu papa no so abofra no so abo akum ne papa ana mu wieye no be ma no makunu no ne step eye san ne baba ma enyo oba ya one ne ba ya ka bu makum papa yi no papa di obaba ware na se enti maame no ene ne ba no a ono wankasa ye ne yemu ade no akum be ma no mu wieye no osanso ene ne ba na ye baako aba bekum ne kun na wakunu ne ba ode ne ba wade na se ena akwaje ta ena posifo achi maame ene ne ba yi aye nsem pi anope ko akata yi ede ho nsem ede abetu dwa
Don't know beating am penny be we send a man's nim. Come on and quay. On fan away. Mokunawi, the stepson no so Mokukuno. They say opposed to 4 as one purchase tree, emra, and bidi, said your my gun amra. Essie, and we and some man pay the new publisher at the one sem abetuja. Yan to aquaka tambo sons in the MPMU, and the informer. The informer kwakata no so de bi ade aban na anti LGBTQ+ ho sensem no speaker en so betu dwana no pay kwakata no assign de aba wa ha na ya boso de denti no yenkuanim na yenkokwanso hodo aka no so na sanso na Ghana man penimfo ni da hanom na Ghana man peni bo amane wo de informer kwakata na nim say you go catch rest for insawam mahama wants SOEs, any CEOs. Ghana man penny to them say, Mwa, what bomudin? Eddie de Brahma was a moncosom, Nanya ba in or man to my war. And your chief executive officer, ever institution we are no or quano or quaja waboso. Any sikadia dream. Any prone can kind of coswa. O man penisi and fantumaniase, and a pay. Hey, onum media grow. Nenia bresa crodom. Said ya Ghana men ya brena tete ya man ma esi apene abenedia yedi na no wedene. Enti ne ma ya tosu me no ba ne sawe na de. O ma ne so odwama bio. O metena ho njeja ne ho mamo e mo mfa di branche mo nsa na mu ngu ne ho fi. Mu ni di ngu na wadwesem. Da bi te wa obedi agro. No wa bo wudin ama di bre bi se gina di so na ma Ghana fo ho ye hye. Na ba kwedi agro na ba kwedi sika no. O so page na do wa konsawam. Ghana baby akwada wo bre pa in some prisons not okọ na ja nya se wo chi wayi wadi onyi wadi keke oyi wadi keke kra sank wadi odo kwatum na se bo akwade waja na ho na kyena hwe ade wa pin ho te yanka nkyere mo abandi di bra hyehye mu nsem na monya ka dedam di mu hwe no o mampani si wo ba na montwe no wa wonim na obeso pa chi pa sei afa wo nsase sika besen Ghana manya boka wa ye nema si wantan obekwansa wom na akwada ho no mefri sei eho ene be ya otena bia eho nsem aba ayesem ketwa kra asem ketwa kra na minority opposes Bank of Ghana headquarters sale nti nyase bukuma kra domukuma ne kirem se Bank of Ghana esika kra bia kubatan no wo matena ye kese no omu kirem se wo mpene ne empene kina ama wonom enton minority opposes Bank of Ghana headquarters sale omu mpene empene kina intene ho nsem aba abeto idwa na Ghana fonso akase o omu kirem se Ghana for reject partisan politics say yeto abawia na maban na aba inti dem pene meye o ka bibia mente ase maban nya bawie ti maban abade a de mama mandate ti munya menem nya de mpe obisi so ase onu anu mpefe se ade aban ye papa nanso enam na manyo sem kankan a opese ogu aban bi hu fi no ye no mpopra se be ye onu zumenya tuminti no ke kansa ma se bi nyansa nim ni ade no omo se Ghana fo se omo mpesa ade no eti yanka nkyira manyofo a munya tumi a na mo nso a mo opposition a ensem fatade mu ye nyina you are doing it in the interest of your party no Ghana fo kire mu a ye mpebio emri bi atwam na sabe mo ye sa na ye boye ensem se ne Ghana fo ani ate ise ya dwena ba fie ye huni nyansa ti sama nyosem kankan na afurufuru bani se ne Ghana fo nso so su biu enti mo set back na munya de papa ente sa bedu ba bi mu benu ho kra ano pe ho sensem de informa ko akrata no ede ba betu dwa ewo kratafa etoso mienu ebien ene ede mu nsem yi ede asomo yi nsem kuma kra na Daily Post ko akrata nde aba no kirema sese no nyasem kuma kra government assures reliable power supply for Kumasi by June 5th adesha mo asantemantem mate denne ni nyina ne se aban si yemfantum anim omoni chichepa egwa akwan mu a hwebe enkasa bosuma yawura mu yi ne de toso num de na santemantem ba bia mo transformers ahodo ayemre ayenkokura ne merewa de asesei no masesani nyina kama manyinam kane no ejene na so peme sese be premier ne awa mu
na badwumaden ma nyinam kane na gene na so 24/7 na nyuma so gene na so asantemantem de mo hye ne so enka se ni June 5th de fiada bai enka se nu fiada bai na asantemantem nyinam kane no na ba bia yese hirin na mo nyinam ho ato ene ye daily post nsem no na odisa de aba se Ghana Medical Trust Fund 6 global backend isi ameke se nyase mukuma kra hwe nye easy kra isi de nye easy kra UK isi ye siki UK ye wonom investment summit to dwa wa London no hey eko Ghana man penin foto a wobo na ode aboa no man Ghana de hwe mo yade nkwankro yade aye o mu chidom no abo mu chidom na eja saa foto no ho sika akohwe wonom no ko wakata na ba ozeze de wiase nyina ta kire bi o magye atum se we de yade pa eni pa se be ne ho akire no ye bo na agire nkwanya de bone ti saa foto no de mu pipa na wiase ya mansan akra ba beboa na Ghana banya sika ne de aba wonom akra yade tete wonom na eja obi atumi enya ne fa hodie na asama eso pa no pe ko akata de betu dwa e wakata feto so miensa enum eni nsia e wo daily post ko akata nanim e bo amane sen Chief Executive Officer Edema National Petroleum Authority Metre MP eye Eduzi Temakru Esqua meranim ni mabona baso pa wa 10th Ghana CEO Summit to dwa mujire papai aba hwe oba ye pese adwuma wo bono ase hwe manga na efa anwo so papai adwuma pa bo adwuma se wadre panto mabona baso se wo pe wono ma Ghana man pani bo mu ni se won koye Chief Executive Officer emfa ma omen aso ya hoto na papai ni mode mo na konkan pa wakwa akwaja besobode kesi ano pai ehon sensem daily post kwakata no ede aba abeto edwa nasem kuma kra na ECOWAS mpenifu aka mu kire mi say rice import reliance threatens regional food sovereignty nyasi asem kitu o na ECOWAS mpenifu kire mi say yawo bibibanyi mu ne yawo nsase tam ne nsase bede abuburija aye betumi de adua mo mana so na bribra na bibiman so yenya nuane petumi ade o kire ma sesei ehu yetumi kra mo na free Thailand na ba na atwetwere ho abrofo yidia na mo de abegum na yidi ewukura yi na omo bisasa na sasa tam na twede ya mpon Nyankopɔn dodo bibiman no eso mfaso woni sen tisade na yeye no ehu na egu bibiman yanimase titiriw ne bibiman atoye fam hwensase yensaka ene asase bedi entesa amanfo nsase ya boso abotan nko a so mu yakua ba ne yeyi yede yeyi ye hia fertilizer mpo enya galamse ya masoso so a agentra ha enka fertilizer kura ye mfa anya hwe because kanka bi budu asase nim kwakua na nse utom emu anketenkete program tie ya na asase no eno anka se aya asase bi de da kura de amayen ye wolomi soil clay ene de keka ho ne ade a sandy na matumi atenase kra mo afio bi ma so mu kire mu a ba ne sa na bibiman ase egu ani mase enya de pa na wo mo so mu yakua no so na edu ba bia ye nhye wo no moden so obi dua mo ne yakra mo amono ne de ba o manyim ene bibiman atoye ahodo aka ne mu a na ye ne yankasa ye local farmers no ye na akuafo no ye nya adwen se be so o masena boa wo no enti yemwa na mpanimfo fa nyejepan wo akwan mu na ye ne yankasa akuafo no mu dua mo no mu yakua no abani nso o masene no mu nya ahoden nya adwuma ne ye na ye nto no mo so ho ha wo nom no metumi afa ni papi adwuma na ntesa ne yakwafa na mo no ne bade ya na ye se ye ne yankasa yakuro mu fo de na mo ye ne yempe enti aban sa bembuo beba adwuma no muntumi nya bio na akua adwuma no agu enti abesere asase bede no me ma ne nse kwa yenya ho bibi anope ho nsem na abai ho nsem aba yempiem ewo daily analyst kwa kata nda na ochire mi say without fear or favor na wode nsem aba ochire mu a nyasem wa 4 kidnappers jailed 8 years each enipa bonfo a wonom sabe ewurika sem na ye wonom de post the first one patch say twi e ma na koje ta anyasem wa post the first chirem say wonom
akɔfa nipa mi nomu kwati kwan so nemufa market na po nipa bi seze no nipa ba ko bi akoda afiase nipa ba ko enan no obi akoda afiase mfinsia nwotwe to ka mo koda mfinsia sen 32 years won na mo kwa akoda mu no ma ya adwumaden asoma me no obi anso ma hyese wontua 90,000 ransom sika mo gine no sika mo gine 90,000 ransom nyesika kuma machi nimpa no mde na kwesi oi from papa mai ye ne nkasa oba ne ya chi no wamfa na ama ye ku no ye de sika to ne minim tietiem ka che ne se ye ku na ye de sika na afafa o kra munsane sika munsane na wafem ma mesraw se munsane sika na ye de sika to minim ye twamiti o adia tete sa sika mdo tre sa nipa o mkofa ne no mu ni tre so no 90,000 90,000 900 million aka ni sikam ti abane sana sa abusuane ni sika na ye chine bobosia because omode hye omuntumi transe nipa bi nku no na ade no mogi wie kura mu nsan nya wo no mo asan asese fini fa afro sika na de ba na nso ye ntie san pe bi aka ho sade we kwa na ni kurom ha wo sa kidnapping ni ade na ga na akra na ni ha e ba ne se na na se kokoso amanyimu ntie police fo achi wo Ghana police service ye boma ba so ene adwumade amowo ye ne sompa mosom o my Ghana ya minhira mo ma ya ade pa na ana ne betodwa endra betodwa say o manyim enya sabwo wo kire say abosome pole enan pentem enipa lole nkwanhia ekum wonum wo manyim nipa pode apem ene nkron 1009 ena lole nkwanhia ekum wonum wo manyim na kwa ka tede abatodwa say endra da yanti asempa wo manyim ni nyina ne say lolin kwanhia kosi ye ewo peki eyetiame potem honum e makoye nsempi o my Ghana de hye beburu dunum 15 killed in peki tiame crash enti sprinter mienu ekoya nkwanhia ndrada ewo peki no enipa wu ye eye pode dunum 15 ene wu ya toyem ho a afoforo beburu edunum 25 ena wono ma prepra e diary sabia a doctor fu gina wono so enya semwa na ndra akro ya nso ba ku sense ya sen a school for mofra o masesa wono magu sprinter bus ye fa sen sprinter afani pablo so 21 including the driver and the mate ni driver kan ho a driver ni kan ho say 23 or so driver ni mate kan ho say 23 or so bibi sa 21 no na emofra na ewo bus ni mu ni ye 42 sprinter ena akonya accident emofra ni mu manu 2 benu o mawu ema afoforo bebura aduanan aprepra yei endo asen wi pekide na esi endra o pekina asen so bi si ho endra akro na ema a school for mofra benu o mafama wu afoforo aduanan 40 ena wonom aprepra ayawre hosem ewo menkwanhia na esi na ade chia na to aso to aso a nti hunsem na yipi akwa krata de hunsem de aba nyensem keto akra yensem pi na inubone baboro apem ne ha nwatwe 1800 parcels of narcotic substances destroyed in Kofoludua and Kofoludua na empenifu abo mo moden inubone a enipa bi akwasese won koton no mache wonom akose ni nyina gida kotuma ni nyina kra no pay daily analyst kra kata no ebo ho amane sanso na Ghana mampeni yem papa dwa ne dura mani mahama ebo amane ano pay ewo katafa toso miensa ene enan ewo daily analyst kra kata ne mu say Ghana mampeni akwakoton oman Ghana yen 24 hour economy no e de ama UK investors say mo amudi dwa wo UK no momfa musika na mara Ghana ye de dwumade sunkum bi aba ye be ye dwuma de mu nyina ye na ebi kwa homache ebi kwa mra de ani matete ebi kwa awia ebi kwa anadwo ani ade antimo ba mbenye sika bebiri ntimo ma momfa musika na mara momfa me ye dwuma wo Ghana a Ghana mampeni akwa koton 24 hour economy
de ama de sha won mo UK mem ɛho nsɛm anɔpɛ daily analyst kwa krata no de aba abeto edwa yampia mu the chronicle kwa krata no de bia ba anɔpɛ na the chronicle kwa krata no ebo amane anɔpɛ say 40% of Ghana's youth jobless under Mahama. Oniminyafo kodwo opon kroma echirima sese no. Wo hwe Ghana mampeni obedi akonwa ya yekwa ne mfie mienu nsu ntam ni omu kirim se Ghana mebu no munya dwuma nya no. Ebabudo be ye oham chiche maduanan ena omu tifie omu nya dwuma nya wo manyim. Chitifie ena kom ena ekum wonom. Ane eme ebinim ne nam enum nu bone tonton nu bone bokro no ne ade a ndi obesra ban ayese amanyosem kasa ne doso ena bandada ne ba ye ne wanye sei abandada ne ba ne wanfa mebuna adwuma abandada na se wo man no o se dabi sesei no o man ne sesei nsa kire yanya ba Ghana fo akwakoto abade amamo awie de sesei ne nya campaign nya ntoa ho dawuru na mobobio sesei ne de loyalty aka che mo de mo hye ho bo na monye ne Ghana fo mebunu nya adwuma nya ne munyan sei monna montene still na bandada no nyimo be na mo ka ho nsem na de ha Ghana fo no monye ntina animanim yie no mo hwe ne yie na Ghana fo mebunu ne nya adwuma nya kom ede nipa eno na mutu ho ana mo no peye no ye nsem a the chronicle kwa kata na betu dwa ene ye kodwo opon kroma ofo ase ayrebi ma hye betwani enu nsem no na sanso na oba kwa kata na asem so pani katafa taso miensa mienu ena afidunsia ewo the chronicle eba amane say chiefs queen mothers of Winnie to plead with government say please renew gold face lead Thomas yanka ngira mo say South Africa gold face fo mpeni fo na omutu fo magudie no South Africa company a omutu fo magudie wo man mu a na se beto dwa se wono money lease no ebra so yankopon ya adoma afia be na aye 10 twam kabia te se mpeni fo sign renew ena Ghana for do na kasa se South Africa for hwe do ye mo nkom krom na mo fa ho no magana ni na Ghana ni ntufu magudi ne sika nka o manyim because omo money company no tuato mo krom o maban na so mo di Ghana ho na mo san hwe ntie mpene na adehye mo huni su kirem se hwe mo sesen ye ne ahemfo aba ahemafo na adehye ye wo huni so enye takwa go face fo yanka yewu enye dwuma ko yanka kuma kuyen ba hwe mpuntu dwuma akwan papa a school papa adwuma ko yesi amayen omobo pa ndi obi ka se go face fo ne dwuma di omudi enso ne de ma omo nkwa de omo na omo nya adwen omo sra ban sa ban enreli wo mo license na ne manim ye baye mpo na kura ban fa tweduan sanse na mo omuntu fuma gudi ne fisa o ma sase so na mo ye adwuma na motem ba adwuma ko ibo ne yade edi twam se Ghana fo ka se yenya go face fo no kwa na mo nkwa ebe yo mo ya blue tie kombe ku won de mo sra ban omo manin lease no stand na ma wo mo na mo nkoso amo adwuma pa na wonom nso ma de hia wonom ewo huni so ente sa ebe yo mo ya blue tie ano so ho nsem na no pay no aba abeto edwa nasim kuma kra na yenko daily guide yentu fani yenko yanim famesa na down kakra daily guide aba no chire mi say Jacobu Chiefs reject 24 market relocation ajeta na Jacobu ohini chire mi say aban hye bosen kaja wonom so nsa beka 24 hour economy market dwadata school wom ene na yaresabia wom ene ya police atena ya wom national Ghana National Fire Service atena ya wom ba bia hyembi pharmacy bi bia e kama omu kire ma se na say relocation ya bam 1% mbo modern atwafufuo di form kwa kibe hwe manum omu dia sokwan ba ba ya omu chenchena omu mpene da ema mpenimfuo mfa sokwan ya omu chenchena bia ya omu ka se ombesi no mu sini ho a baby omu de kwara mo mpene so ne mpene so chena ndi anya sa omu be sore ayo ye chede tie mpenimfuo mo mpotemo enti Jacobu hene badwa pa 24 hour economy no ana market no baby omu ka so me omu ye no wa relocation omu ntiase omu nsama ba na sanso na behu mfoni eda ha na mo ani nyan na awreho Ghana mebu na de hye wo mu tu kwan wo ndo da peki kwan tempon so ankwanhia si ya nipa ne mu pade donum o ma wuwu a afoforo be ya donum 25 ena mo prepare na prode ho nsem aba awreho 15 parish
25 injured in Peki Tiame road crash. Katafeto sinsia daily guide na ode ho nsema no pay ode aba abeto edwanti aye nsempi kwanhia na ekoko so am sansana speaker reject pass anti LGBTQ+ bill. What is right must be done rightly. Ne blow for new. What is right must be done rightly. Aha, de ade papa de ye no kwan paso. Ti de mo ye ne de onu hu ni se amfa kra nti no ehun nsem na aba no. Nyasem kuma kra. Na yemfa di daily graphic mfa to aso a wo kirema exporters flout raw rubber band. Police agents expose. Woni mtena se we to dwa se oman Ghana ye rubber na ya de kwa ma no koton no mu kirem se da bi me nya ne sa. Anya hwe kura no. Ese se yanka se dendan ni ne yetumi ede bibi ka ho ansa na yakoton na amane bo no ma yedu na Ghana man so anya sika. Dodo na so nam so benya adwuma ye. Yese bi ma busu o rubber no mu twa ya no mu de agu ka mu no mu de sen. Hwe track na sisi hei. Omo de kɔ akoton ne sa. Entamu kirema sese ne mesana ban omo na ni nkɔ ho na rubber no. Enipa bi de kwa akoton no ro sa e ba ne san so be ha oman. Enti omo mpene de a mfa mu nansi fomante sa de bedu baabi no mu nya ba kokora na nanani wo man mfisa manfo pesika ne tentem nya fi no obetwan mfidi dwuma bia aye nsempia no pai ho nsensem aba abeto edwa na sansana katafata so dumiensa wo daily graphic eba mane say unemployment corruption threaten trust in state institutions. Speakers call for new social contract. Ghana wo mka bia wo mbuafu omu kiremu a oh my Ghana de akun ye kese pa de dikan eye adwuma ani ho ani panya adwuma nye de tosim yinu eye prane kankan adware ye se no komo a wo manyim e de Ghana man kwasane mpa ni ma kese mienu we no adwuma ani ho ma ni pa se yenye no ene prane kankan a ya hwe mana adware ye se jato no ehu papa ti se mpanifo antumi ansora ye ho bibi de bedu baabi no ebegye yensem wo manyim ni ebenu ye ho ne de ensa hye enu maka. If it's a grown up, yedi dos, yedi agor pa. There's almost sort of waka. Namaya who be ante sebe hadwen. And in some people, kuakatano, or deba ebetu igya. Na yamfa women and leadership kuakatano and so swam. Page 2, or the betu just say West Africa must invest in rice production to reduce food vulnerability. Vice President. Enti o my Ghana o mampeni ebe de chire Professor Jane Nana Opoku Ajiman o chire ma bibiman obesre titiru na bibiman ato FM emu na ye krefra wana de ba na yenya ye o na ye ni yanka sa ban ni fasika emfa mo mamudua mo na chi ban na wani munua mo ndo do na ne yentumi nto ne ye ni aye ni ye kuro maduane ne yenya se ye disika o man sika na de akofa emonu obi krom dia ba na omo nya sika na Ghana ha de ye bregu omo se mwa yen West Africa ebi man ato yefam yenua ye mu ne ne nya se ye kofa mo obi man so na emwo man anopai ho nsem aba abeto edwa. Value reset key to building the Ghana we want hajia eye hanatu kirem say yama ya homadi bia na reset ne yade yade papa ye nyina ye te kire beboa na Ghana man yetima hyehye na foforo kra na ne pa ye pe no yensa etimi akankata feto so nan ewo women leadership ko aka 10 man pay ode nsemi eba ebeto edwa the sense na the digital revolution risks leaving millions of African women behind. Yeah, nyasim kuma kra emana ka se kirem say na say na be fonten tan yankwa abefo kwanso ne ade mo kirem asese ye man pem ne yeja o mo kire emano dodo na ntamfo mo ho nhye abefo kwanso dwumadiem omo de ne yankwa online ko gidi atem na watwe na no aboso nyam nsem a sabi nyansa nim omo kirem emano mo mfa mo ho mfa nhye digitalization nim mo mfa mo ho nhye mbi na mu nyina befo computer na mu sie ni mu kekra pepra na ade na mu bo adwumaden wadere beboa ente sa de wiase ne kosi ne bedu babi ne mani pi na beka kire aba hadwen ndima mo ho enya ha no pai na senior boa me na no pai me ncha me bosu akobna me de misofoliata picture na to so
na mesofolata mika se imprempren MPP na nia brese krodo we de miame wo fa no na ogina se chairman e de ama Adentan constituency na Adentan container na wote na mesofolata in fact papa yi ne modern mo so ni enti adehia mo Adentan abato mpesu aso we de moto adi oye very reliable pa honorable oforiata senior man himself the champion man waye krado pa leadership no be ye for all obesa ya accountable and if so results experience and if fair bi bia mu beda ho de serebo ada me wofa nimpon no de we de eja mutintim moira na matumi ato me wofa senior man mesa oforiata efi say adwumaden a obo ne ne mapa di gu akwan mu no munya na ekire din we de miame wofa nimpon internet DJ Hitman ho nsam ntofo mesofolata nso makahye no eso obafie na obehu DJ Hitman neja otumpra prechiri mesofolata obeba so oba na obehia Mr Hitman neja na this wadi hunu ni hye Paul wode ma adesho mo adenta obeba prechiri what you say nti obeba me ne be kasa na watumi aba na hye Paul ma adesho mo adenta constituency no wabeda hu adi nti senior yefoko akata mbo so nisi right ko do me da papa so we dey no pay ko wakata course my Ghana mo all the top stories so dey ababeda for quick commercial break here ba na pay enkomo ho papa ye be sisi a Minia femme waso ene umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 170 awan trail sa wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo pebe bi ya obenya duane a emu de ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema any man you know to me see one trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amoni aje etwagusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. The Edai Papa inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasumdrie dia. Ye bia ye punama. Afe ye 1 bedroom any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echira kwan ewo obotan so eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ni fire service station no eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And money member nyina koko yade. Sisi yade amamanya yem timotete womono. Yedrono no manumbi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. Amen ni jia bebusiemu papa. Na bema ka give us P capsules. And ni give us core capsules bomu nom dia. Na eni jeni ahoden no. Wa brudo. Give us P capsules. And meme wadi ifiedu watwede kronkwa na efa. Give us core capsules. Apemfo abata wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho. E wo drosto bia motofonko Give us Herbal Center, Teshi Mobile, and Teshi Adriami. Phone numbers 0543 222 470 and 050 68 FD Ashusha Sa Ejedi Enkrato Imu Ajatum. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start
Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM. It's a brand new day, and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Well, let me say special good morning and come on. We are from Pumped Wife. I'll pay with you live on TikTok. Pumped Wife, and I'll pay what pump to say special good morning and come from 106.9. Our
ware pa ya ni bre antunya ade no ahwe ni ye papa anu asomu ye pa Good morning, good afternoon. I drum for me, Jay. Oh, Britain, oh, UK. I drum up pay what people desire. I drum Jay and Poma. Minutes after 8 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I pay my new come work around. You them saw papa oh hey ni bre. And tunya dia no hwe no suye papa. Na ware pa ye ni bre. And tunya dia na fe why very very careful.
I don't know why my boss knew me here, and I need to play it back once more. I want to play any break. When the song is good, you play it twice or thrice. I know that the power want to play any break. Oh yes. Pampered wife and a pay one to say.
106.9, 26 minutes after 8 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Alape mami no wouldn't come on crab. I want to pay a debate. Now, who better see you about one day na fe? One the compass one aqua baby. There was all to me chest somewhere. Bear move, but you man, what you may you pa. Alape mami can forgive us speak up so some fama. Give us speak up source. Premature ejaculation, sexual weakness. Emma de chesa we be memu. When you about compass na fe mu dia grasa dia moton tendo. Chesa we be ma papa papa. Why do you give us speak up source? Yeah, they give us cold capsules about. Very effective for waist pains. Go I am timing you now just give us cold capsules in nutrition. Give us a bar mixture. Give us a bar mixture. I don't know support your immune system. Now could see malaria, typhoid, and a John this trust. Yeah, I don't know my own son can be. Drugstore pharmaceutical shop will be a at all. Give us speak up so awesome. Give us cook up so awesome. Give us a bami shaman. San can be a papa. From penny 4 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bami shah. Scratch.com semen can show us what the Sikabe brain about. And also brain here. Someone so Sabeka Sikabe Scratch.com. And then my so when away I want to do Sikabe. Number one in the body has some Sabeka scratch card. No, if you was scratching their 2 mobile phones, so instantly. If you want to what the Sika. Number 2, no, I had the daily challenge. Want to find who she may be papa. If you scratch more than other players, was who win the Sika. And I feel number 3, no, I had the game challenge. I want to do Hushima, was who the Sika. And people are winning over 100,000 and more. And to also trade there, I GHscratch.com. Also find Hushima. Somebody has also GHscratch.com. Register this year. And I feel we should be a growing bit. And start winning today. Powered by La Palm Casino and approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions applied. When you're 18 years old, about your wound to me in the game responsibly. Where is it? Because I'm into Woody and now the Nyansa at your toe. 29 minutes after 8 a.m. here. Coming up next, I'll be your 4 bets. I said, I'm trying to pay your ding. Stay tuned. But answer not be your 4 bets. I said, my members are not pay what to me and the monsieur. One monsieur, my men come for Lumba is supernatural mineral water from our Lumba is super natural mineral water. And sure you come a Jumedia beer with you be a punch be a wood to be a dog. We hear Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab. Now the other sense when you was sachet in your bottle. And to program be a weird dog. We hear Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab. From Penny Farm 0555 274757 0555 274757. Lumba supernatural mineral water. Hey, come up. It's pure in every form. Just get a grab. 90 minutes after 8 a.m. here. 106.9. Stay tuned.
A brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday. Yeah.
106.9 and I'll pay Anidaso Wɔhɔ Obia. Join you live on Facebook, live on YouTube. Now once we share link no more for bin so to me ahwebi. Yana nkasa, yana sasini. Moja na nananom pede to hode ma ye. Edru me so me no mienu so. Si ebeye bi atoaso. Woman wo bi mfiri ne memo, wo bi mfiri ne kuro so meye wo man fama ye. Woman be fa ne ntoma pafra. Ejina me no mienu. Esase yesi wonsom yani nipa. Ana pa bedwa fo atena se nhraba kodjo samebi atena se anapa kofitela wa ha besma kedu se nso mehuna wa ha anapa ya yebedi nkomo kodjo fa mic na afa anapa enkomo ho no yendi nkomo na kodjo anapa mache mejo so brako and ene enkomo amepese ebono atrenchem accident dudu a ekoso ewo man Ghana ena obeti akwanhia but yeshasia ene the 3rd day of the month of June. Yebeka Ghana for 3rd June 2015 and we yene kesia esi Enquiries circle go filling station and they exactly 11 years sa atrenchemi esi wo my Ghana. Now as citizens, as Ghanaians, yesua bibi afirimu anasi yensua hwe emfirimu kwadu anapay mamitio Black around up na se na yenche ne tifo mutie fra chichi ne benche na yemo makwa babio en wo hwe asem a wo bisa ye fa enkwanhia no na akwa yato yenche ma ya oto o man en ya hoboabo a ye aso man yakɔ yanimu no saa enkwanhia no en esane ana maninya no ento ye bio no di kan to me meka se for now na ne pe nhyehyɛ de agu akwan bibia ni ho a asesan kyerɛ sɛ ya hoboa asa ade no ye hwe ni musi bi nto yen ye nya hoboa bia ye kan keke but there's nothing e kire say improvement bi aba mu se asisu niam awewi nti no ade we ne bi nsi bio aso man ye nya ya adwen se so bi afrimu I see obeka ya way back 3rd June 2015 asa to ye nche no to o man Ghana no se e yensu yire ne kofa bae dokre ena nsu yire na kire ne ma asem no koye de ne kura ne se na baby omo ton fango no fuel station ho na drivers akọ park na manfo aye ho ma na mebo no crepa ye misa ye ho se ne wokọ be omo ton fango na a drivers e park ho no magyan mema o typical example omo nyaaye ene nsuo na eto a eyiri fa ye won kran ha no so no enyaaye ndi ye kase ya ye ho bibia ye nye ho hwe to me that's how that's what I would say o tra kwa benya on o firi kwa benya o tra station ho na o be no bo say fuel station bi wo kwan no ho ba kwa bana udu hu anumre ahomache kasa park wo 24/7 say wo fa poku ase kwan na utisi wo kọ abrekuma aria waso empotemu a wo kwa bo say girl filling station bi wo kwan no ho both left and right ba kwa bana de wo benkum na ya waso side ho no mo no Echo school junction wo no asise what school junction na wo kwada agwefo feel fuel station no bra me say ehwo na aye more or less like station cars are park wo no penny private cars trotro wo any tracker kesie eno ma park wo mo fuel station yard ni mo ho nyina esia enti ambisa me ho say enti yen Ghana fo na nkasa na de a a boy ye ma ye yemhia ne sa asamboni bi sia na because one ye nyina nim say de si kwame nkoma secretary se kobla ne kwhye dot ana okogya piece bi tu baabi ne koso mu se den say ye den yo se mele so mu na nkabra kobla ye adwuma ye fo no kutuo ne wo ho no mo a enkani mpa wu ye ndodo no nkuduru sa asawni ni yo na se na nka hyenkani bi nko park ne kan si wo se nsu otobe yira fa ne nti okobọ no ho adwa of fuel station a ankani parodo ewu that time no nko mu nhu sa nanso ene Ghana ni nsu ya hwemfiri ho ene nsu oto aye park e wo fuel station nsu onto aye kwabakọ na ya park ka na si wo no ye hu fango ba bia tonton fango se eye safety place e ma bibini an ho akere ntotumi bọ no ho adwa wo ho no nti ene no wonder say obekọ fuel stations ahodo na ho na ma ya ka mbọ dam nyina wo ho aka kitu e obekọ no mo bọ dam no ware enye me nwanwa because the way yesu ni ye bante no ade ehu bibini enye ne hu kodjo pictures na ye de aguso no de course e wo kwame nkroma circle on the 3rd of June and 11 years mimi nim se nche obekọ no mo bọ ware ene dame e obia ye ton fanko because
se kwabane tumi pake ne kai si ho dem eyi nani se ho no wodwe na homede a eden na enkyere so metumi akoto dam nyina wo e so dangerous a minim de enti aye no ha se bibia nsa kyerɛ ya adwen hwehwe nsu ejiri fa ye ne ade yi ena keka ho ama ne kwafa ha wode baaye ensase a yetonton ma nipa wo bia ya nsuo to efa drainage system ahodo a yatonton nananom bi atwitwa ede ama amanfo sisi wo mu dan sisim assemblies mpanifo ama ho permit se wo mu sisi nsuo mu ne ade no eto atwa na enya ye ena no Ghana mampani na okọ London UK no ne Ghana de hye wo ho kasa oboso pain no ka ni plane o se nsuo eto a eyiri fa de hye won kran no dodo na no enye engineer photo enye engineers na design yema ye nemu no eye nipa su obo ne wa kase mienu one eye ahemfom tonton sase mani pom sisi dan esisi ekam drainage system so ana afi mansini assemblies e me permit se mu nkosi ekuo mienu wei ene di o man hwambo okay insu ejiri fire na ye wo masade a and it's true Ghana man penia kan ya set example fa waja idami ya mu bia na ejiri fa ni papa pem ne yentumi ye ho hwe entime de o man Ghana na to ye nchem na kwaya de say I say 3 and 4 I say 3 and 4 ye ben ho na ye mpotu any measures in place says ade na ye si ho kwan Anidaso Wɔhɔ ma Obia kwahwe me ahoto a ye ma ho kwan se ye mfa fangu nsi ho a ye nim se ho no ego krompe nipa wo ho na ye ma ho kwan na ye de fangu we kwakosi fuel station wo ho no ye nim se braste sometimes gas filling station na ye de abesi kwan ho pe ba bia nipa wa bochenku amanfo dan ben ho ye jai ton ye jai be ya de ma nipa ye da so ye ti there's nothing ye de agu akwan mu a e kire ye nsa o man de to ye no ye sua de ewum Ghana te se pete 106.9 Ghana man ene ye mpanifo nhye nte se bia bo pete ti se obi asabe onye proactive o wadan na ne dan ne nwunu be pebere ba na no wi afini hu se dan ne nsuo beto masema ba nti wotwanya ma nsuo ne hye ase se toto a afini waka se ye mi wi afi nsa me dan ne nwunu afina obetu hu anamon enso na ye late Brako me lenke to road accident a ekoso ka kwanshi ekoso o my Ghana to yenchem de bia meka enipa yade awuo no se yeka mo yade wuo my Ghana ene nipa nkwanhia kum wo ma brako bra accident ene niam aye ntu ni ya me kunipa no do sanse nipa mo yade wuo opa Enquires bia hodo nko hwe yade akunkum nipa within 4 months ne hwe nipa dodo wawu within 4 months per the information about to Obia ndo kire me se nipa 1009 ena wonu mawuo true law nkwanhia road accident within 4 months 1009 nipa pode apem ene nkron ena ndra ahomache abeto Obia se peki kwantempon so sprinter bus mienu akonya nkwanhia enipa ewu ya wendra nkwan no eye 15 15 ewu ya ndra ena 25 April na pre mo pe na no den enti yenim se bi kura besen wu aka ho anase bi hu nka ho ena ndra kro ya asen kwa fukrom homa ho side ho school bus ba konso kwanya nkwanhia accident eno nso mo fra ne mienu team ewu atoyem ho afoforo 40 ena eprepra video a edaso ne video ben we no eye peki kwantempon so de esi ndra da sprinter bus na edinipa Johnny are live on Facebook. Viewers discretion mo fanto so essence pictures near very disturbing pa wow se wo hwe enipa na ndra na mawu na ba kobra utum se binim fia ne finhia beye dunum dunsia dunson 20 ede kro okwaba emebunu ena omu ekowusa no eno hwehwehwem a Ghana National Fire Service de ba ye na endra me ankasa me ne eye voter original Pialo e de Ghana National Fire Service eye hope bezraji nkomo en pensema wo kan se wo hwe enkwala na accident na enipa na wo mu wuye no o breaking it down my 15 e wuye emu 9 eye mema ene mu nsia eye maya en mo mu prepare ye ne 25 emu 3 ye mofra no emu 23 eye mpanimfo ne mu 3 basa sorry emi 2 pe benu ena mo ye mofra
na we ni pa wo mawu wo ma yesesa wo mugu sisa be ade ayem pa yekoto agu because your video pictures and videos near very very disturbing enipa ene yesesa wo nom say sebe ade bi ayem pa yekoto atwene se da menu mienu ti ha ya o se efa ohyankani bi so ana mememfom so na say yenya kwanhia se ye ne nyina ye tebia ne ti o menu ti wa ye kase fefefo ba se odi agro na kwanhia fawa se na wo ye sei ena wo ye bra Facebook page no so na behwe video ye ka ho asam no so the way see da ben endra just endra no pa ahomache be 3:30 am ho ena nkwanhia we kosi ye opeki eko wo no senior high school ho no nkwanhia we kosi ye ena sat now Ghana National Fire Service wo mo ye hwehwem no mo de esi ye pote no de kofa nkwanhia ne ba mo de abeto bia na sabe omenya wo mra wo manyim ene kwa be fa so be boye ho ban hwenkwanhye ye kosi ya enrada asen kwafu kromu yi ba ko bana school bus ba ko sprinter fa sei including driver no ayi ni nyina I think say 23 sprinter including driver no mate bibia no I think say far more than 23 beni pa na waka ni mu ye 42 yes 42 emafra na mu waka ni mu no 42 na wom bus sprinter enya bus sprinter kesiye no echire no seat na ewom ni nyina o kan ye 6 enti na echire no ni nyina no cap driver na na omom wom nyina it should be 23 I was sprinter no ye 21 23 sprinter no driver ni nyina kan ho it should be around 21 23 who says car no ye omutu sprinter no ye wode seat no wo kan a eye 4 wom ena ebi kura ye 3 ebi su kura ye ebi ye 5 ena obi ho kura ye 6 obi ho mato so but when you the seat near 5 ni bi normal sprinter bus ni bi I should be 23 aboro so 21 23 na a school for my free woman bra ko no nam 42 and an accident no and kan kire mi se car na veer off ni lane and ko wuro nsuom e ko to nsuo ni mu no na e mofra ni mu aduanan 40 aprepra ana mienu ni banu ni de ba kwanya finhia miensa oba ne bema ba kwanya 3 years and ba kwanya 5 years and mo nyina wu ye mi say ye ho say sani mpana ewu no ba ko bro ni mi say dodo na accident ni say mu dodo na e free overloading sankaka no one man one seat na ewo mu a enkwanhye ni tine ya prekora na nimpa na nam say ye no so nsen the capacity of car no eba ne sa na prepare no ebe ye normal but eba say ya ba peso sa say be sardine ya hyehye ti se nimpa na bro so sa na Africa ni hwia anase dane sana na afi na bia kogu bi so na ye nsempi adenti na ka efa ni pa ba 21 23 etumi fa times 2 DLFM ka no tu ya ndi ba bia na no pani bia hu positive nso wanhia bia e wo kwan no so ene de ni mo kwan ya kwan so a na ba be ka se parliament ye ntumi enlighten law bia betimi abọ wo man ye ho ban na nkwanhia akosu ya memu aye den na man nkwanhia no so wate ana ba kom no ready existing laws na wo ne de na ye because o manyim na gom yesi menyem for overloading overspeeding yenim careless driving ni nyina mra na gom e de na mpanifo aya fa ho be pem ne obi anya ho hwe ene yesabe ye nam kroma na ye de pe hwe se wo fa kwa benya kwan so ahom na wo kọ pokuase a wonim se wunya tra estate junction wa na wo besa na bo se wo ba overhead ne so wonim ade ahyankafo ni bi ye won se kwan na yentini se wonam so an wa obrebre sa na obeduru estate junction no wasane no wa ba overhead ne so ametikam na meduru ho pene me yemu ahye me bra ko bra me kapa wonim se ho no so ye sharp curve besides ye de ho ne nam de bia kofi ya we of what I'm saying wonya tra estate junction odi ko ACP no I'm telling you wo ko ACP esane akọfa overhead ne so no peni mesim milika drivers ne de why e de ko why overhead no e de to careful no I see na bisa me so peni entikai sabi eya fidie blake de betumi afeli at any point of time say ye de milika ko why e free ni yakoto e ho se sharp curve other cars ne so free other lane tumi be see the same route na mu fa the same kwan na so ti se ko ba se woto na samfa na se blake ne etia ye be yeden midu asman bisa me hono no se milika krachi de why eye I mean overhead dey or dey be sane na ehon so why sharp curve sa ne se ekoba se blake ne toma e de ne be midu ko pene me yima hye me so kwabra ne hyenkani a wotika anim ne sabi na adwen ya adwuma o ba ne wura fi se ka na watim na ya fidie bibia tumisi ye be sra driver fo ka na ho se de broni ye ne no e ya fidie o
radio ya tiso ya kase edu baabi won se na abona ne hye eya fidie edu baabi a otumi nya fort car na saa na betumi asie he break na wuti aso we che no betumi adu pempen so wuti aso a enya adwuma bio enti na ese ma wadwen eya adwuma foto 3 cent mirika me kwese koba se break ni bibi obi cross me na me bo break na nche ade na besi batana mo adwuna firi so yeso ye passenger se tikam na sabe driver ni ye de anya yada ni mum ne yatim ye nkasa eni ye kum yesa black oblenko si da ben no man yade nchapa begu akwam ni yama ya mra na be ye mra be ye den o de ye o mo konto call parliament abagebe hu nsensem emla ne ye pass ya ede ne de be ye ye fa anya hwe even already the existing laws no kra na ye se ye man ye adwuma no enya adwuma enya mra ne ye nimu ye ntumi ye mra but ye enforce mla na mla ne me ye adwuma ne de se bi ye nya kobrane mamra ne nya adwuma we are ye kreya pre ye be wie omo de be wie a hwan ne ye kwache no na hwan bo na ehwese we ye bumra so de ye nti ne kuruma. That's our problem. Ghana de ne nyese mra ne ye ni ye existing laws a ye adwuma anka ye se ye benya nipa ne mpanimfo a wombahwe mamla ne so dia ye adwuma opani nka ye ni hawo saka careless driving overspeeding ene overloading hu nsemi enka jai samla ne ye adwuma na post ni kwagina kwan MTTD officer on kwaje o driving license nkobiem nkoyi sika mfrim no nya wonko na wo car door utumento no ahwem watwam overload ni wahwe no watwam car etire tire ya baako na nso wolodu ni mo wana pempem ni wagya mo watwam a ena nka yade mra ne yadwuma pani yi mesinka nkwanhia wodo wakwasu yi ka dodo na so watwa on trese ye betena se yaso man na yaman ya mra na ya adwuma se de o mampani kan se nipa bia obeton asase e de ma obi abesinsu kan mu ni yama mra nche no wo ya samre pani MCE DCE ukoton asase ma obi ne ekosi dansi sikam anase ukoma permit ne ekosi dansi baabi adune system wona yiri fani pa yanchuntum samra we nyina ye adwuma pani kan ye hawni teme de medima no usire no mesre se we mu betumi akofom na nkwanhie no so wate inso yiri fani pa akofom na atwe yenchem na akofom pani eye mra so die baabi a wo beye bia ye wo mra wo manyim on trese ye mpanimfo betumi anya nipa emra ne hye wo mo nse wo behwe so mamla na ye adwuma no maja pro ne kankan corruption na tu baabi de opani yi de ye huni e de anim sa yo mate what do that sesa no pe won so what do submission e de ba Kofi quick one good morning Kofi Hitman once now we can something about this petrol incident here see and then 11 years see me boy and I can tell you said lot of people, lot of drivers be brainano. I hear the same mistake. I commit it. Yet I say na the last time in Shirabadi video be by a motor rider bufuelo ye fuele ni moto namano eno yi phone and I know ye corner full attendant ne kachen say onye de onjai call no oye no. Ba wentie otimoto no so na page a po. Na ya wa say ye de to so and we all saw it. Yenyina ye ni hu bi. See, people as a omode yen kwan di agro bi. And ye ba ye kwan so a as omode yen kwan di agro. As the rules and regulations be a new e work kwan so a everybody is driving careless. Obia driving careless. Ye kan pokwa se kwan we so. Me a living testimony. Metimi di dance here. And then your home kwa drivers ni bebre me hwehwe video bi na nka me de ama Omarion de atoso say it my be sign out cramp na me hu video no cramp me de be man na o de atoso he driver bi o otwi car kese na car kese na o twi no Hitman ni just o change gears o de nsa two way e na kan bom o change gears o me hwehwe na me de ama Omarion na ya bonus sisi ya wakan nsa two na bom and only change gears cause one can nsa two na bom thank you mehu Omarion me push aba one can nsa two na ye de amboma ontimi ye de change gears ka we nam kwan so ka we yo enam enye ka keto ka kese pa and Hitman na say yeti kroma say na cars we nyina enam krom ha say utimi wo ka bi ne tupan wusie pa na ye adwuma utimi wo trotro cars ni bi arrest
Hitman say oh funa wan careful a bibi betimi atwa DLFM etwa so abeya oban aba Hitman everybody hwe the wo change gears o katus o the surface I just was san connecting na wode nsa o just animo no de nsa mienu a change gears na we mu nyina na mkrom ha we mu nyina na mkrom ha gas we mu nyina na mkrom ha sei can see ope trotro awodo o mu change gears a esense o de hammer ye de bodui bodade so reduem change gears pa ansa na fa otimi change the surface first na nsa na otia so hu se no ankwase first no na wasan be bosso we mu nyina na mkrom ha sei enti enya me wanwa se amanfo owu and we see the number of data oma recorded. Just a new tia and conform 15. Car quenchia. And to say a bedu Friday no. Nani pa e kono. Debbie, your mom pa esa samra. Debbie, Hitman, Debbie, yasem your mom pa esa samra. Ye nim na so okrom ha. Nipa when ye buy ye kwan so a ye nim na so. Careless driving kwan. The man ya re say death has no respect for any person biao. Accident muni pe bia. Irrespective of your status. No. Accident mfa ho ne woni pesu man pani we kwan. Akwanhia. Monday me the video be to your Facebook and so. Hitman, I come on higher de Bamadina. Motor rider and a careless driving. On a veto. Or you overtaking a far veto no veto na hu. Cause no nam driver side. Into veto na hu. Pa. Nyamin Mate. Hitman I was say in penifocial or motion ya maybe. Cars be when you can say get juma ukroma. U break bet me fail. Can be say ni break bet me fail at any time. Right. Kofi me da say anopai. Zigi bremo quick one afi ye ma callers ni bremo sanse Mario urging the time. Sanse new hope for beba anopai. Time no kura so wi but Mario wadama my break akra na afi yemfa endi juma. Zigi mami ti anopai. DJ Hitman anopai mama good morning. A brand new one no. Na kwana show. Say Hebedi Kama on the 3rd of June. That is 11 years ago. Accra circle. On near swimming pool. Sada ne bin mokano swimming pool to Dubai. Dubai by Nehu. About him say me know I down for cash to mukra effective on side what I say Vienna city effective inti yebemo mun na shedding. Nemo nam sajama Anchena atomic day nusu see meboa atomic day am say jama nusu see 2017 ho baby October baby and then also am say na gas so ye gas na gbran that time we down baby nusu na very sad e mom na shed na mom no ade we especially filling station after sa disaster na me filling station ka say okay yema they say e fa gas en ka ho baby a krom you be an only fuel filling station like Enquires a gas gas likely to explode. But there me who need to do one say anya kra no oda you will filling station bi ho ntiamwa tama mo start saying na e wonwuram to efie bia me ho me ni kwa me filling station be 3 or 4 na wonwuram to obi a me ho so ba na nkofo asisi abetwa ho ahia tado sa no betwa ho hia sa na was a filling station run maybe na make na so we need to be relocate here now question as a filling station no no dey ye pamuno but no no dey offer the right procedure so e ko si wo nwuram but a chire ye ye sisi no ana nkofo asi am so no ho filling station na gas filling station say ye ben ho be some meters be say dey uma asana why dey wa ben no nkofo be ya soodin abesi aben eno Intenu na empanifo omma kwai permit sen kofo si dan for filling station won go dika si wonwuram and gas filling station si wonwuram na kofo AC ben eno no na empanifo no den no mo ya fa ho e brand new anti patro de memo akwati for intenu na pesa me empanifo mi bi som. Okay, right. Mama fa calls ne kakra 0593406565 0534050199. Wa my Ghana, the course on the 3rd of June, wa Kwame Nkrumah Circle. Any car kwenhia no. Yes, you be afrim. Good morning. Ni rana Joseph. Ora Evans anope wa pom to say.
Nyamia da Roma na also Nyamia do me so ye ho ye papa so bomo abaso Mada Roma mintia yeru aboache diako Hitman na oman we sa asemba ye kan na nwotwe na ye jai na foforo asamba na me bi say last year me hu wura ba ko na wa hyehye me ade me ra onim say compensation kro am say yamawo filling station na ye Goyal filling station say ya brochira ka womu accept e free mu a womu prepare ina no ka ye nhwe won asa to to biom ka asem amoka ye ti mpanimfo no ba ye say yakofa machines say wo koje road wetia wo de ma car no be kwa kosi so me ra ka say ni nam krom ha road weti bobo wo pa se sia me do be ko ba bia sika na ye beje kura ye nhwe car no o ma ye kese no kura ba kunkura nim na fe Ghana for mo tika mu na driver na drive careless ya munka na mo pasem surasem dodo me ra oni ya men yadua Nyankopon enka won so ho adopay. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I jewaje me brenti maminti wadopay. Hitman we the road no one sem na me pese me kan bi. Anka me anka se ni obi anka nura mo nsa sempa e wo me do me free me fa center from me kom kumewu akaka e bedroom teacher man plan and no he mature 4 o'clock akaka e bedroom teacher man we want to patrol be any year any bad crash but you driver ni ya di pa ena me so me dem it's like I'm not driver ni drive kele speed me dem it's him o don so no no ba u ma do finish again we are claim say then I say madam me patrol. Right. Matime da Asidora. Good morning. Good morning. Me patch your frosting. Patch your friend Joe, me kasa face printers. Joe, mami ti wanna pay. Patch your be say 3 months ago me called on me ana me ba me fakaba circle, aba fakaba sprinters. Filling station be wo circle hono mo ha. Na is what to da every day no. Nti omobe wo share na omaye na omugina se de bufuo no electrify e honom nti na we na kasa na we beto fuo na mo so mo de bufuo ma nkofo no na omuntimi nso na nkofo asa be gina honom a boys na o second ebi gina hon ekusu no mo chot da very day no nti yenya obi bia o police station mo ye adwuma timi wo mo ne sa de we cost one tin de enye nti wo njai nti e to da bia won bi won ma won ye kasanga na ye ti o ma we mu no ye ni da ho ne ye nyuma bone ina sen di nya right mate you guys ana ko champagne for mate me da se papa good morning Hitman what's the bibia boko de what's the bibia fine 10 seconds yanko yanko passe every do meditation Hitman oh the Ghana man no mo se filling station ye me no one plot to you. You mean one plot so by the filling station on my you know. One plot. No, I share a empty. Now you are my way mobile. Me so my way that you do no. And it's a second one. What's the middle say? Good morning. Me ba cho uti atema minti 10 seconds. Obia beso ya funkulo wa mla ne ba cho ne de omo ma ne ye adwuma ne amo ble no omo to so chi omo mle right na mi sha no ma pa mo bo matime da se papa good morning Samane Zakabra. Me ba chef for say Me din de Kwame is I'm a tompa bo pam last. Kwame mami nti 10 seconds Yo me siame nya akojo on ye me to me nti siame ba me bo pa say opening bi mo no na all pan for law school wow ye mpani fo no bra ye mpani fo no almost nzen ye 3 months fo no almost nzen ya ho so mo to na ho ntuo isia di de ntem a mo den da dia digum ni na say pani bi mbibli ta de time o say mpani fo bi ko to mo say so de ni bi yiri ka ya ade ti na mo den da dia bagum adan
na tell you ya mo di tax nkete dia mo ndu ya ho asu fika wa asase dia asase si na yem na ga na pon ya dia wa ya se na dia se mo nsasa mo nka so mayen enso mo no obusia na nkpari kwa na ebi ya dia mo ne ya ho. Okay. Wow, me tell for Ivan so atia. But the final call na for you sorry so. Good morning. Good morning, welcome na po ti say. Me pa cho me hu your papa pa for say. Me de kwame Uber driver me ka tsa aka here. Mama nti wa no pay. Welcome na demonstration pa on bo on my way. It's about can you say ye law no ayen for so many years no. E na meta no me nyina ere e koso no. We go back on the law ni year juma na e for so law ni year juma. Seven obentumi nkoto ase mo bi keke ba bia nko say sidan ni agency. La ko se law ni year juma obentumi nkoto police station be ere ni ko say police station ere AC. One na ko se na mo ni na ere a stop it. E ya pe ni for na no be for so law no. La ko ba ni na ye law na ere kan ye juma man ho no. E na ma sa na mo ni na ere e ko so. La ko ma me na me jam no bi sa ere ato aso. Obi e kran to me nto aso bi me san say ye de si. Yesi adesa kojo fa my grand na fe ye hwe ne rap here person say dwumade foforo enso eba kojo obreni ye nkwai bra ko bra ye na tiefo ase na ye nkase yankopon hira wo mo de bia meka ye betena ha ne ye kasa enye se ye tan obi ye ntan bia oman ne da achi ne ye nyina ye den ye print ye besere obi anya na afom de mra hodo a ya hye no ye manya adwuma sabe mpani se abo ne tekra ena ma no ho efe na sabe ntekra hu de efanyam kwatere kwa yebekọ akwatena ma bedwam na ma bedwafo ahye mara na yatu omoka na bosom beye mfie beye na ya chi na olusu na okwane yekotam 4 billion man sen es gracia na okwahye mra ne wie ne anyu obi obama mra ne so dia ya adwuma de opanie na parliament ne si wo ye den yehu aye white elephant because ekwesi woni wie ne ahye mra wie ne say yentumi ndi so dia there's no sense in it nti yebesere ekwan ye ni yi a no over speed ni kum nipa ekwan ne say nso a na ka asa ne say kohwe ayi baipoku ase besen ko madina kwan so ka ofo aba ko do tumi tu be 5 times anso wadu na me ka kire wo kohwe se de ka asa na ye because e kwan ne nye maintenance omonye ti e besere ye nyina obi na fom de right ye mbone informa kwadio me da ase papa woni mi say zigi endra mesre no endro mfa nche pa odimi ho yawo na odisi odi yawo mfa nche pa na nyamia na nyamia refre bae pa endro man birthday bi na birthday na mu pi na refre ko ban to mfa nche me na ne nyina ne say nana kyereme siasa kufo nana kyereme siasa kufo endra na ye ni birthday oye senior man himself nana mua nana odi na woda endra a belated birthday right enkoma nana kyereme siasa kufo na brofo wode aba no wapa mami money tew na me so na ne say today we celebrate a remarkable leader, a man of wisdom, honor and great inspiration. Your dedication, strength of character and commitment to uplifting others continue to leave a lasting impact on all who know you. May this new year bring you abundant blessing, divine favor, excellent health, peace and greater accomplishment. May your influence continue to grow and may your days be filled with joy and fulfillment. Wishing you a truly royal birthday and many more years of grace, prosperity and distinguished leadership. Long live the king. Intendra. It's one that trouble for tintin. Senior Mr. the Bam. Not just saying, just a inca come here, compa. And ya the Katuakra. Inti nana siasa for nana treme. Siasa kufo. Yaman happy belated bedi. Yanko ponshana na nkwano. Mayane tenten. Kwa do me da se kofi quick one for your show. We there ye beda lawyer in Shiraba kojo Samibi ase Esquire. Oya ni incoming kabeboa. Incoming Esquire. Incoming Esquire name tiao. Esquire tiao. Na say there ye the lawyer ase okon de ene ye be din se hu bebre na ya twoma so. Odin hu hwe waso ba ehye. Some lawyer will be any problem. Hitman me kwe na medinti akese pa be kwama me am senior OP. Yeah, senior OP. Nyankopon ye ne kese. You say your secret is your power. Your secret is your power. We are in the season of secret June. Into no my secret enye your power. Yes, my secret in your power. Hitman, Nyankopon ye kese. No you fra dumu kwadu. Na lawyer Esquire incoming lawyer. Nyankopon ye kese. Na say you benya cases in cases na you benya no. Go Famisi. Ziggy. DJ Hitman. Yeah, ko.
Mami na lawyer say. Lawyer. Me dey income lawyer. See ya man. And so if you have lawyer no. Okay. On say I penifo no lawyer. Yeah, so we you see a lawyer no. Income lawyer. Oh, income yeah, that man we. Okay, yo. Mami quick one. Me the lawyer say na naturally me all man happy belated birthday. When to my hini all the way North America. Yeah, that I see. When to from America na buy. Oh, say. Tina why do? Oh, that yeah. God call some so. I'm saying chemu bi ani ho. All the way bronze boogie down. Ebre ni ho. Yeah. Hitman, ebre na egusu ye program, ebre ni ho. O ma time na so. Ebre egusu ye program no. Em so uni mo sell chrome fast food. Or sell chrome fast food. Em so what di ni da. DLFM association. Now, o say we di en ka tew. You can video bi en da so. Ukọ spin test a. One spin test. One a billboard na e wo ho no. Say if from a boy and dra, the boy no, flyer no, I wine I be talk electrical human so. Wow. Say flyer no, say electrical human so. And the teacher. My friend ECG, my friend Penifua, Obia, my baby minute. Where you from? Where spin test Coca-Cola. I'm saying Casapa. Casapreco. Casapreco, and him one. Casapreco, and him one. I was spinters. And a billboard that is Hono. Banner was so no. Why not? Electricity. 240 volts. No. Toss to 3 phase. And that teacher. It will we are so cry. I can't win a while. We do have a sort billboard. You can shock you. Just remember for Mutu and a montem. And Sana. Akoya wajibidin. Yo. Na me ko kura de happy birthday. Na me fan sorry na abranting to us. Special happy birthday. En koma eye me dofo bi. Na me hu ofe. Oye obi Mrs. so, but we say madam fo. It your friend no Mrs. Judith Edu Bofo. Mrs. Judith Edu Bofo. This is your birthday. So today happy special birthday. If you ra o Mr. Eho. Nyese Mrs. Legon. Department of a School of Physics and Mathematical Sciences and Department of no free by Sciences and Department of no free by special happy birthday to Ono. Name position or your senior research assistant. You into Ono. Yeah, man, happy birthday. Ziggy made us say. I can't be coming for. Any bro. With the song. What aroma? Happy belated birthday. So every me akasa me listen about could be our tema. Your friend Emilia Efua Peterson. About hip hop the album. Me patrol so that bono. I the CJ Lewis run and the run. But man patrol. You. Or you will be up. Or your hip hop madam. Na our tema. Or say special happy birthday belated birthday come on down for. I friend Cynthia Apia. Or tema. Community 4 DJ Hitman asida kese come on you Miss Mark quick one now mami try to we dey birthday bi na say me pese me free we every madi nyina Dorothy owusu ajewa dodo na afre ne nakua ajewa owukumase na o say ne senior brother a birthday you know Mr. Isaac Ohiniba Chumasi okay o kira de e was in Monica Senior High dodo na afre ne say Ike enti yakonta ene wa woda me se Nyankopon so ntene ne munchiro o ma onye nshira pa happy birthday na ye ne abusua ni nyina mama dan na nyina ye se ye fa akonya yesu awe happy birthday pa nti Nyankopon onshira sanso ana we eya Glory Pearl enso so eco school Kumasi Academy ene eya Glory Pearl birthday ene woni wo fa pani pa ana ye se mudi ma woda bom ti happy birthday enko enfama Glory Pearl Nyankopon Oma hunmu ne ntia ase dwumade bia obedi bia no Nyankopon tene ncho nti Mr. Hitman yam fancy na ese kakra right Bismarck me das papa panasa na mekono walam say special good morning and comma Ikof Orahinkra our Ikof KN Limited Ikof KNA Bismarck Orahinkra ewo kwabenya eba ne DSTV installation na waya de papa we mobile money banking DSTV payments installation subscription bibia no waya honum kwabenya Abom Junction Shell filling station honum eho ana owura henkra wo Ikof KNA Limited kwabenya owura henkra no pay wonu adwuma fo nyina ye chia mo papa na ye das so sa wo de wontoma ebebo DLFM mu na fe bibia zigo say na sa wo kire say owura henkra da romanti no te se ye be hwe ani so ade wa ha World Cup na eba no it ye be hwe ani so ade wa ha ye be hwe ani so ade papa ana eba installation DSTV installation payment to dia na obua
Ikoff. Yeah, mami fancy. Ora Ken Ikoff. E stand besi so. Sa pepe. Ya pimpim ho. Nti ora henkra. Kumba. Ora henkra wo Ikoff Ken limited wo kwa benya. Adapai ye chia papa. Ebra so. E wose ehwe na ye so dwumade so sanse o marry Genebre. Ye from Hitman. Good morning.